Abantu abahlala emapulazini eMashishini eMpumalanga sebenxuse uhulumeni ukuba abahlinzeke ngamanzi enele ukugwema ukubhebhetheka kwegciwane corona. Bakusho lokhu ke khathi umnyango wezempilo usemkhankasweni wokuhlola abantu behlolelwa izinkomba ze-COVID-19 endaweni yasemapulazini ngaphansi kamasipala iThaba Chwewu. Kuyaqhubeka ke kuhlolwa kwebantu bahlolelwe i-coronavirus basemakhaya abo eThaba Chwewu bekuyiwe emaplazini. Kepha ke labo labahlala emaplazini basibona litabathwa leligciwane ngoba emandi mancane. Asingakayivikeli ngoba sinayo nalento futhi. Asinayo nemali ukuyithenga. Ngoba bathi bafuna siyithenga. Ngiyazwisisa idzingo sayo mara kuzwisisa kwami lokuhlala sifakile la emaplazini hayi ngibona ngithi nje simoshe isikhathi or sivale moya ukuthi asiphefumule kahle. Lokuhlolelwa emakhaya lokwendeka kangaka kulesifunza kwendelwa ukuthi lingabhebhethelekile iyembili leligciwane. Sithathe iprogram yethu le yokungena emakhaya siscreen abantu ukuze kusitholele abanama symptoms ukuze bakhona ukuthi bayotesta namuhla futhi ke silana sine mine TGME lesdonethele 15,000 yema-mask. Bosomabhizinisi ke baseThaba Chwewu sebanikele ngetifonyo letitawusebenziswa ngilabo labasebenta tempilo. We felt that despite any of our potential obligations to social and labour plans, etc., we felt it was really important that we did something for our community. Ganti ke sidleke sale COVID-19 sesisukile enkomazi seyi City of Mbombela lapho kunebantu labalishumi nesiphohlongo labatholakele naleligciwane kwaphila labasiphohlongo nje kuphela. Ngingusiphephile kunene wetindzaba te-SABC eLeidenburg.